السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جماعة كل متعرم ومتقام أروى نياكو سنارينو عمر هارونا زرما تكتيبي إن شاء الله مكوني كايو تيون نياكو سنفو كان هاي تيسي كان متنو غتين وان فيديو كان وقت فرانس تيني متكن تيني غتيكا كابشا متنين كابشا وكشي واشكول كان تنغو سالا ياتيني نوان سانو كان وقتين أمين بو هانتون نوان إكرام وهيكول كان جاو بو هانتون matkan tin ngi tekin video kan din wogni upload won kam shawne kuma tunan din won tiktok wara to kama tin ku kan inshallah so yi fi won tiktok wara im tabara se matkan tin aran te won te inshallah donc kum tin wana I won page won ra kan sin te kan se ngi darma tek wa nim na ni se floin nim gunde ben ngi di won profile picture ngi di please fo ga mana ni tiktok oran won wala nim kan ngi di bol bine zo ngi mana ni se nim mo video partager won ñak fo se dir ko ta youtube wara wona ngon ngi di neo ganda ngi di hantum tire fo kan gay hantum abonné mana ni se ngi di opale fo kam opale don karise kama ci ko kan den influence video ara mat kan ci so yi go yi won tiktok wara matono ngi te din video déjà din video record ni ban so ni kan yana ka ci so upload ni furara ya ci ne zan tok furara ya ci so ni kan mon wana video kan teza den da zan kan ne na ka ga den so video editing ni ganda ya ci ne zanin na na cin so ni suru akan din se mo hare ya cin ka ne o tax ngene ne o ne tax so kan go ne ya cin ni ganna ne ya cin zanin na na cin din na ka ga din se caption ne gana tunan da ya cin nim ka sajin wana ci na kan no de ingle da han kan no kan bon video dira nim ka ne ma ha ya cin nim hangana ram to 100% za to ko to 100% ne za ban ko 100% ne abandeno so ma hangan kaino okay masha Allah matkan tana ku bayatin so yi video assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalam jama'a mataran wa matkan me ara wani ya ko zartin ne wa ganka an bazartin na sino insha Allah ni kai ku yi wannan amma insha Allah an katar so ngene ne igan chande ya tina muka don na kai ne insha Allah din ni kai ku yi wannan ko sun fokan hayata sai kan ne inshallah ne mai nayi gibi da gayi aram su da nyam bi dai farta sai ara wani nyak fo sinese assalamu alaikum wa rahmatullahi